Lilia wai gambiri goge Dayo moinge Lili moinge Kuma wai gambiri goge Dayo moinge Lili moinge Kuma wai gambiri goge Nakora gona dae special Dayo tumagalia kararia uwego tari na stress kwa sababu kuna amani pale. Nikiatoa kararia uwego tari gatando wake tena naye ngara etako blessed son makaje tami yako kwa kararia noli wana mwali tireno dai aliambara giana tunwa na ngora inetigo Nikioge kendo kiaraga Nubaine angai Nanewaje kirega Wajoni amawa Niwega ngai Niwega makiria Owewa ihuri ronida Nandugaruruke Nikio uniri kanaga Makiriganira Nanewaje kirega Wajoni amawa Niwega ngai Niwega makiria Owewa ihuri ronida Nandugaruruke Nikio uniri kanaga Makiriganira Nanewaje kirega Wajoni amawa Matire mauro Kanake meta godaba Yulua oti Ayetu meta goikeno Makena giangai Nizere amaikare tebe Naragundi nene Niwega ngai Niwega makeria Owewa yori roniga Kaduga roruke Nikio niri kanaga Asante sana, nashukuru sana bro. Nakwenda kari proper. Yes. Maweko FM. Mokunyaga to blessed sana.
ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo makuniria vingi ya nduru tanyanga nige magurage nange magokira ndaturango gasaga ndukanige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo Gaifa fanjideka irago kaira namudaira indola udambira de tuerwa natorango gasaga ndukanige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo asomasha kawani sete Kanige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo Gaifa fanjideka irago kaira ndaguthaitha hingũra ũrambie nĩ twerũha ndaturango gacaga ndũkanige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo Gaire mwathania gitikaira inyakwa ndaturango gacaga ndukanige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo Gaifa fanjideka rĩrĩa ngũgũkaĩra ndagũthaitha hingũra ũgambie nĩ kwerũha ndaturango gacaga ndukanige kwa ngoma ona ndugetikire nyone uhoro wa gikuo Mukorogo John Kuma kore elementaja gakorwa ko ndani sana kagwira gaterere Nemaweko FM and you can reach us on our social medias Facebook Nemaweko FM YouTube Nemaweko FM radio station website www.maweko Samuel
tena, dalago tirika, ratangu